Rabe kanisia mchikimene uni mbochi na be wala be same kena be ndre banki en nampongi bina kene de ronda. Tiani ve kemunia punjes. Ina moti ke punjes en lomo no gale bugona MB mbonke ko boto be kentaru e rusa bulu kabitu na miniti mena la kitini na kaloko en nomni sel kamborengoka na Viti FM. Obo butere be kemni kel sarabe kan ni ndo boto bulu mai en Viti FM Facebook page. Ano bambu dat goni bikim do kel sarne lawa be Susana Chen ngoli sese. Zano na homok to mai na pots mai baba langi place na kasi. O teongi basaloma sartu mai enam bongi binaka endai. Bolo binaka bitamai soa. E karua ambulasia. Bina bale bukan tinggi tak na Viti FM itu kan enam bongi na kuwa karua. Mai na puno lebu o New Zealandi. Bina bale besar siam cikgu mai enam bongi ni bingkarabi endai eh. Apa kata lagi na pambul tiga bikim tu kedin lawa untuk siam cikgu mai en Viti FM Facebook page. En buku nanti live enam bongi binaka ni kuwa. Ronga nomu like nomu share en Viti FM Facebook page. Manggai ambita tiku mai en bongi binaka endai eh. Yerong tapi kemni ke dasar na biokan ini siapa sih kemai en ambongi bilan kuah. Kalau bambu itu lebih kemni ke dasar na pin reben ni minibus, reben ni taxi, reben ni basi. Bina paling besar na tahu abi bakal tiko. Bir na pasin dia orang lain benua. En ambongi bilan kan kuah. Ya tuksan lebula ambula bilan kawex. Sampai yang rebati kun nadorbu dua tadi ngoka. Tinai roki mbula bina kama mbula kalambasa. Mutau mbula si bina bala besar siam sukumai en ambongi bina kanikua. Kamu kata lagi napa mbula tini bikim tu kesaran lawan ni yang dapat boleh mai. En sali kamberengo kana Viti FM eh. Ya nonta napa mbula tu ngani bir tu ni lawan siam tu minggu kalau meni GS 690. Picture mo mbule mbula bina kabituk sa lebula. Kerto kesaran lawa kamu kata lagi nabi Berarti lawan ni tamai soa Jack nenga mana boga binaniku. Okay, au saya mau tuna bola mata ure tahun tuna pe umalingoka. Darumbi tango kena bola mata memboletan na babulingoka tuna babuli. Babuli how to become a professional namu. Sombo. Me bahkan sarap boleh kata di napula ni ngunung eh. Roma tango kango kan itu na bola mata. Roma tango how to become a professional namu. Siang namu sebu watu ngai tumpang kai tur watang akhir na baka sebu. Sobo. Kuning tambe mai dake ndambe tulairan ku sadur ni loma ndambe la tulaira apa kalau mau mani kutu. Warang ni memo sa soli mai ngunuba ko na complain. Sobo. Ngai kaburunga ke sa soli mai ke siang relax tu nga. Nesa talai bango ko sa rabudesa. Mama kutu yani. Ni tala no ko e boli ndendre na kena lebo bitalinga ke siang ni lasa. Ke sa bola kanimada sa tukuni na bebiri. Tuda ke bakayali tu manta bakayali gembasi nga may nangaw sa bolo chumekin na grog. Na kinikawalungo kantan biasa ka boli ngay bangar talno yan ni merdo vanisa siya man no munraw kayo kani. Sa nguno chiko iyo mo kinta daltinga. Nambatin ko kasaraw nga numate ni tuda kisara. Ino mundo ukutal ng tataw. Kaya indo may ng flip-flop sa set sara. Ebi kita sarapkan na biwal tuwa ng bangunan ni Kumen boleta na how to become a professional namu sa andina. En ang bongi binaka ndani. Turo ka na maramadaran mo kinang naleo sa nasalar talay ke. Nontarong bochi kay punches. En lamun yung galing ko na MV bongi ko. Ano mo ito dalbi karabis.